Nay, anda kan manang. Kumusta? Nairor mount tayo pauit ti ka anakak. Wan, Mariaw, at ginatang ko nga ikan. Lutwa mo, taiso ti sidaan ta. Ay, ikan? Kunak nubulalaw ti sidaan ta ita. Kunak ngamin asumuro tak tasak ti gumatang iti sidaan ta. Ay nasaanan, tamaibos mo ti kwartak no kadwa ka. Di manang mangrabak manan. Mangrabak nga. Agpaisumot nga ado ti paggastusak no kadwa ka. Iso ana sa isaya at lang nga agbati kan dito'y balay. Di manang Malaing kalutwanan to'y insangput ko, Mariaw. makapasadot mo taglutaw no sa anakarnay. Ang malaman langan. Manang, kwartaman, inak ko magpa-check up. Nasakit ti tiyan kaw. Doang aldawan ngagsaksakay, jaklay bagbagakin ka. Apay ang nasakit? Jak nga ron amaw. Madanagan nga ron. Amangan mo't no nadadaan ti kidney wano liver kaw. Kaiinom mo iti arak daytan Saan mo't manang? Awan mo't pilpilyan ti sakit. Manaw, ti kasapulam. Ag-private doktora ko man, ta nagatidug mo ti pila iji public. Jak kabaalan ti agpila ti mabayag, ta nasakit at talaga ti tiyan kaw. Umanay to'y 1,000 nga ta. Kurang manang. Anayam a 2,000 ta siguradong adda irisita da nga agas. Ken amangan no agpalaboratorio akpay. Mabit lang nga raw. Aday ta. Ingkanto makitangdan nga agbunag iti semento ken hollow block inton bigat. Tagpabunag da kasinsinhuano. Now, agimbagak Magimbag kamot siguron. Ala, ingka agpa-check up nga rodan. Tapno mairisitaan da ka iti agas mo. Uwan manang, kasto ikaw, di ako nagsukat. Ni, much money kayo ita, Tata Mario. Nakapidot kayo sa iti kwarta. Uno, tinakaw mo. Si kakit di mo't guryaw. Anyat pagkit kita am kanyak, agtatakaw. Ala, agorder ka pa iti pulutan. Kurang na ita. Ala, kakaiso na ang much money kayo ita. Ita lang manin nga agilibre ka. Wala, ta itala nga nakatsamba. Apay nga itakala sumangpot, Mario. Nagturugam idirabi. Kwa, nakiturog aki di balay ti kumpare. Jak kabailan ti agawid. Nasakit ti tiyan kaw. Ay awanan Naladaw kan iti papanam kuma. Isupay kuma ti makumpuyam. Sana balay ta adupay ti aldaw manang. Apay akasta tilangam. Kaskala na laos at tilapia. Naglabasit dagita matam. Kasla. Angot hangover kamat. Saan manang? Angot ti agas ti mang angot mau. Kanjak nakaturturog iti rabi ta talaga nasakit ti tiyan kaw. Apay, di da nang tad iti agas mo Nang teda. Ang kaslasaan mo't akim na. Ang kuna ti doktor kaw. Sala umipikto ti agas kaw kalpasan ti dua nga aldaw. Anya. Anyat ko na dangay. Apay kano nasakit ti tiyan mo. Alak pala ti resulta ti laboratoris ko inton bigat. Maamuan pala no bigat no anyat sakit ka manang. Anya? Ay katala agsubli ka nga ro inton bigat. Tapno maamuam ti makagapaw no apay ngagsaksakit ta tiyan mo. Manang, adda ilaklako di barkadak alugan. Gatanga maun. Nalakalaang ta second hand. Pangusarak itilugan kat jak matam mo tag maneho. Ay kat isuro ka manang. Nalakalaang may automatic day jay. Isaan nalakala amasuraw. Sagmamano kanungay, awan kwartak.
Adda? Adot kwartam iji bangkaw. Binulan apaw itan na kan ni Kayla manipod abroad. Sa bali pa itay pensyon mo. Manu aya. 100 kay kanulaang. No sa balit pangilakwan na, 120 kay. Ang amno data, 100 kay kanulaang. Anya. Gatanga mo manang, tapno ada service mo. Siyak ti mangisurokin kang ag-drive. Ang masadot kang agmanehaw, siyak ti agbalin na driver mo. Ay, damagag tupay kin ni Kaylaan no anyat makunana. Uray di mong damagan. Kwartam mo't ti maigata. Ay saan masapol ang maamuan na. Taisuka nga ro ti paggapgapuan ti kwartak. Awagak tupay jay kaanakam. Hello nakong. Aday bagbagan ni uncle mo ala ko ti gayem na alukan. Gatangan tayo ayang ata. Kada kayo ananang, adala ko umda sa kwarta. Ang nakurang ti kwarta yung dagi pa itak. Saanon, tadamot kwartak ijay bangko anak ko. Ipakadaklakan kamot Sa bagay mayat no dalugan nyo. Urita mo na uncle drive. Tano da papanan nyo, adaw sa nyo. Sana na masapol nga commute kayo. Kat gumatang kami nga rod itilugan anak ko. Second hand ka no. Kawanan ang kitaan nyo tamangan mo no adot na dahil nan. Ala, taibagaktukin ni uncle mo, takitaan na naimbag. Mangkuyog kayo iti mekaniko, tap na damang kita. Wan anak ko, ibagaktukin ni uncle mo. Di kay madanagan na naima. Kondisyon tilugan ko. Diyak kumaila ko kay. Hanggang kasapulan mi ngamin ti kwarta. Napintas pa yung ngamin tilugan ko. Ala ka, tagtalakakan ka, Jaime. Saan kamot siguro amang loko? Si kamot gayam ti bagbaga ti kabagis ko nga akin kukwa iti for sale. Kunak amang kuyog kami iti mekaniko amang kilates. Ngam saanan ta si kamot gayam. Adda pa nagtalakukon ka baro. Una na. Kondisyon na talaga tilugan ko. Naiwanan iti hustaw. Di awan usarin nyo no ilako yung tilugan nyo. Sana bali na? Makagatang kamin tumanin makaurnong da tao. Adda ngamin paungsaran mi iti kwartana na. Alang nga rod, agyaman nakbaraw. Agyaman akmet na. Mario, umay ka manganan. Anyalak kukuam di ayan tilugan aya. Paandar ka, paandar. Manang, inak ipariper tilugan no madamdama. Ta medyo nakapsot ti preno na. Anya, kagat-gatang tapay lang at dadagos mariperan. Gagangay na, manang. Ta sana brand niyaw anagatang tilugan. Ikan nakto iti kwarta. Ta ay nakpasukatan ti preno na. Mala, madamdaman ton, mangan tapay. Gasum day ta, diservice ka pa yung umay makisya, Tata Mario. Gagangay na. Sabali at talaga no, pensyonado ti kabsatan niya. Kan adda di abroad akanakan. Wala. Nasingpot na gidya nga ginakanyak. Nangrona ti kabsat ka. Nakasingsingpot kanyak. Amin nakidawag itid na. Wala, ngam uto-uto mo. Bagbagam nga agpacheck up mo. Ngam paggatang mo lagayam iti arak. Wala. Naglaka amamat pati na di akabsat ko kanyak. Kas ita, imbaga nga da ipariper ko itilugan, ngam arak mo't gayam ti papanan ti kwarta. Tama. Tama nga numakarma kay ti kastang aramidam Tata. Numakarmaak, mairaman kayo takaraman kayo iti arak agat-gatangag. Datayo mo't amin ti may ranrano di ti kupitak akwarta ni kabagis ka. Sika lang, di na kami ramraman Tata. San man? Nairanon kayo datayo amin Kuna, may suro nakagmaneho.
Kano ngay nga isuro nak Maria? Ay na, saanan manang. Delikado no bakit tiyag manihaw. Ang mga no malipatam tiyag prinaw. Ha? Apay, kaya tiyaw, ti madisgrasya. Narigat tiyag manihaw. Sa nabalay, tadak mo't a driver yaw. Wala, ngamno ka sa pulak tilugan, awan ka mo. Kanayon ka mo tarumwar. Wala, mapan ko nga rod ipapariper tilugan. Tapno kondisyon na kanayaw. Aywan, mangted kanto gayam iti pagparehistro itilugan. Tapno saan na mapinaltay. Apay, saan pa'y ang nakarehistro ay ah? Umadanin ti panag-expire na manang. Kun adagatangag a pyesa, da sukatak. Ay, awanan. Maibusan ti kwartak iti karireper iti lugan. Kuna ni Jaime, awan dadaal ti lugan nga inlako na. Ngam nagadumo gayam. Wen nga raw. Sinaor na tayaw na dya Jaime. Isubli talangan ti lugan kan kuana. Gastos mo't gayam. Iti lugan latan ti papapanan ti kwarta. Sa nabalay, tano makondisyon. No mariper amin adadaal na, napintas taon. Ay, inal daw samot nga da-repair na. Sa nabalay, tano makondisyon. Awanan ti problema tayo manang. Ay, nasaya at nasabat ka, Jaime. Adaman ibagak. Kunam nga awan ti repair jay lugan nga inlakom ka na kami. Ngam apay ngay adandan inal daw mo't nga adda ipatarimaan di kabagis ko. Isong ti papapanan ti kwarta. Ha? Ne, awan mo ti kasano a repair day dyan ta na kondisyonan. Kun agdaw-dawat manon iti pangrehistro. Ha? Ay sos. Katno kay parparehistro day dyan di na panabulan na na. Ah, kunana ag-expire. Saan na na? Intun umay atawon manon Ay naglukon da dya Mario. Sa dimawat manon iti kwarta kanyak. Pagparehistro na kano. Nay, kitaan nyo tanay. At nanadamag ko iji kabagis yun na. Kanayon ti siyatda iji balay da guriyo alakyan. Iso kanumot ti paragatang iti arak ngayon inumunda. Ah, anya? Ay nagloko da iti ayan. Lukluk kun naksamot da iti tao. Nod da ibaga na. Penken nyo pa'y no pudnuan no saan. Tanay, ang mga numasay sayang lang ti kwarta adaw dawatan na kadakayaw. Apay, adda pa managnagda, amang ibagay ti kasta ka na kayaw. Dadadaulin dak na kita tao. Neket di ka nga rod agungot, Mario. Diyak ngamin magustuhan ti kasta nga ibagbagada. Panang dadaul ti kasta nga ibagbagada. Mabalin ko idang darom no kayat kao. Ay, Apay, asino ti mas patsem manang. Isuda, wano siyak akabsat kao. ay. Kahit naggapuam nga road. Apay adwaal daw nga awan ka dito'y balay. Manipod at dalugan, tila papapanamon. Napan ko nga rod impariper ti lugan. Inururay ka. Aywan, adapay udik ijay nagparipirak. 2,000 manang. Awan maitid kon, naibusan ti kwartak. Dayta, pinadakas dak ngamin dagi at tao. Tilain dandanon dakin ka. Isa di na kun ikan iti kwarta. Isublitan ti lugan, tapuro repair mutlat maararamid. Ay, saan sayang. Napintas ti makina na. Apay nga rod akanayon ti repair na. Isublita laangan. Wano saan? Ilakutan iti sabale. Ay, saan sayang. Naimbagla pag service tayaw. Di yun ikan iti kwarta no kasta teraramidan na nanang. Woy, nanak ko. Talaga nga insardeng kun timangtad iti kwarta kun kwa na. Iso na laang tamakaungot no saan amapat ganti kayat na. Bayan nyo takasaritak man no sumangpat. Alaman anak ko, si kati makisarita kun kwa na. Bareng agbain, wano agbutang. Sapay sabali no makaungot. Kasla agasok ti agong na, kat dumakkel dagiti mata na. Apay ngay akas dyan ni uncle. Makipagnanaad lang arod kada tayon. Kas jay pay laang taramidan na. Wan nga road. Nasingpet kayo unay ngamin nanang.
Di yu spoil din Di yun ikaniti kwarta tap na mapilitan nga agsapol iti trabaho na. Mes, panyom ka di day tao? Siyak ka dati kasarsaritam, ading. Wan mes, panyom ka di day tao? Ay, di nakawagan iti miss. Bakbakutan akon. Iti 5 titawang kon nga miss kung kunam kanyak. Ay, kunak no agkatawunan talaag. Sana madlaw nga 85 maon. Kasla 65 mulaang. Sige, panawan kan. Kansan ko ako kwaday tapan niyo. Akin panyongay nga ta. Si kamat lati limabas dito'y itay. Aywan, bumalasiw ka kaday di ta kalsada. Wan, tagawid akon. Kagap-gapok ngamin di tabangkaw. Wan nga raw, nakita ti panaggapom di tabangkaw. Siguro, nangirwar kay ti 1 milyon. 1 milyon na siya sa wamag. San mo 50,000 pesos lang mat Tanay, masaduta karwar-arwar ije balay. Iso ginulpe kung bastok iti manwa bulan. Ala, umay kames. Ta kuyogan ka bumalasiw di ta kalsada. Tamangan no maatalan ka. Rumbeng ko nga adda akanayon kaduam. Nang runa kit adda kwarta nga igimaw. Sapay ado ti hold upper kan manipdot di taoy. Saanan, kababain mat. Alakit din, kuyogan kan mes. Ala, kanam day ta in order ta. Kas pagyaman ko, ti panang kuyog mo kanyak. Anyat nagan mo tayan. Sak ni Mariaw, si Kangay. Ay, ala! Unay matapan na kay ranrananan. Mariamat tinagang ko. Ay, talaga nga ron adatati na ikare, pare titunggal may sa. Anya ti bagbagamon. Nalab at pursaytakin ka, Maria. I love you. Ay, nagtal na ka man. Di nakman bulbul at singan, sika. No kaya tenak, agdenatan, Maria. Nagpintas ka. I love you talaga. Itulog kan nga agawid iji balayaw niya. Tanay, madandanaaganak. Ang mga no adamang hold up kin ka. Adong nagiti hold up iti dalan ita. Numuna kitag may sakan sa iji balaymaw. Nay, apay nga mom. Kunak tupay ka. Basta marikrik na nga awan kadwam iji balayaw. Apay awan anak maw. Adaday je abroad. Nasapa ka na balaw ngam jakon na kaya asawa apulos. Ay, sayang ti kinapintas mo Mabalin pa'y, no kaya tinak, Maria. Sapay ko taad na namnamakin ka. Sino ti bakit nga insangput mo, Mario? Nobiyak manang. Anya, ay di ka man mangrabak. Sino day jay ko na? Nobiyak nga raw. Di Maria. Impasyar ko la dito balay tapno maam-am mo magtiagbalin nga ipagmaw. Apay, manutawanan. Bakbakatan mo ten, Mario. May aman tatawan. Ubing pa'y ni Maria, tanaping sapay la amag na. Sige ta, rumar kami lang. Muludak pa'y tilugan mo anya manang. Ta itulod ko ni Maria, iji balay da. Maria, babes. Imawag ti maysa ka na iti karuba may. Apay ka no, Mario. Nadisgrasya ka na. Agnangabit ti biyag na. Adda iti ospital ket agkasapulan iti dakkalagatan. Masapul ka no ang maopira. Anya, akating kakitaan na. Awan kwartami, babes. Pautangan nakman pa'y.
Uray 100K laeng. Mayadak daw no agpaw iti ka anak kak ija abroad. Intun umay alawas pa'y lakano ngamin ang makapaw eh. Ay, kasano nga ikat kurang madjay kwartak dita, oy. Ada jay bangko ati daduma kwartak. Ala, kuyugan kan amapan mangirwar, babes. Ha? Alan, babes, agunay kan. Sige, mabit lang nga raw tagpulbos kan nagsukatak. Ay na, agyaman at talaga kan ka, babes. Na maglakid din tadda ka apagbuludan mi iti kwarta. Sakbay ayawat ko to'y kwarta, agpirma ka pa'y nga ron dito'y naramid ko kasuratan, Mariaw. Amang ipanagnak, ngay mutang kay ti 100K kaniyak. Nay, naling ka pa'y mutlagayam nga agsurat. Kuwan na, naindag pa'y lang ti panagsurat ko. Ala, agpirma ka. Apay, masapol pa'y lang ay akit agjowa tamat. Ay, oray pay. May maya lang no ada pagpinirmaan ta. Ala, agpirmakan. Tapno malpasan. Ala nga rod Itaman pa'y adi ka rimwar, Mario. Apay, awan lakad yo kadagiti barkadam ita. Rumarak to no madamdama manang. Anya dagita nakabag iti dadakkel. Badok manang. Inak man pa'y agbakasyon. Pagbakasyonam. Iji Manila. Inak agsapol iti trabaho. Naimbag nga oras mo, ading. Ada ni Mario akab samaw. Awan manang. Napan nagtrabaho ije Manila. Manangal lilaw day jakab samaw. Manipod na kautang iti kwarta kanyak. Sana na nagpakpakita. Jak pa yan mawagan ti cellphone na. Imutang iti kwarta kada kayo? Wan, kuna nang aramat medyo hospital. Nadisgrasya ka kanaw. Critical ka no tibiyag mo. Anya? Adto ti kasuratan, nakautang di kabsa mo kanyak. Idarom ko day jay ataw. Inalilaw nak ngamen. Ha! Dito'y lagayam ti paglamlam mangam. Manila ko nam, ngam dito'y malagayam balay ti karobam tinapanam. Babes, di ka kadagkaskas ta. Di na kadiidardarom, babes. Babes, tarupam! Inulbodan nak! Iso nga idarom ka? Saan ka di Di nakidardaraw, Maria. Ang bayad akto ka na makasapulak iti trabaho. Ay, kanon to pa makatrabaho ka? Inton nagornosan, dagita sakam. Maria. Basta agsagana ka, tay darom ka, Mario, aman loloko! Manang Biyana! Ay, nananang! Nagpintasan ti buya ti unag ti balay. Kompleto tayo iti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro asala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula diti unag nginginaan amula dagito inay. Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin di naggatangak. No daduma dayta akila ko dayti sa ismail. Dayta di mula nangina nanang. Napintas ngamin apang display ti nagtibalay. Para nga rod kadagiti babak ng dayta amula nanang. Iso aswertek ta natawarak dayta. Kaslatay baknangan at nakagatang akiti kasta mula nanang. Ay, ngampasig mo't nga utang ti inggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasanungay amabayadam dagi jay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok nanang. Uray puutan nyo ti kunak.
Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Wen atane, kastoy manan nga oras tiyo umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Kadagiti sumaningera. Nida pa'y lama amnesia, tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka, kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka, lumanumeng ka pa'y. Nagbabak nang dama ngamin, ngam di da pa'y lapaybayan dagiti pautang da. Di da pa'y idunar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiyagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo, tayo rikap kung tinidaw. No rumar kayo, tayo sarak ti balayan. Ay saus nagpudutan ngay dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon nga no di tayo saran. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya day ta marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, aday jay balay amaray. Nakarikap mga minti balayo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbaga maray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo't trabaho na. Anya? Ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ay mabalin mare. Sige, taibagak tukan kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Iso nga umay na laikaro na niya. Wen mare, ibagak tukan kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari Lolet, ni Pare Darwin, ken ni Helena. Dagijay? Basitlat utang ko ka dagijay. 2,000 ken ni Helena. 3,000 ken ni Tata Darwin. Ken 1,800 ken ni Nana Lulet. No saan ka kano ang makabayad, ing ka kano ikaro nga aglaba ken agdalos ijay balayda tinautang mo kadakwada. Imbaga da dayta? Wen nga road, may mayatan ti kasta tapno malpasan. Makabayad kan iti utang mo. Ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan dati aramidek Apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan dak ananang. Datayo ti mangikaro iti utang ko. Anya? Alan uray ta para maula dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para maula ka datayo. Daytang amin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances no awan mo't gayam pagbayad mo. Ala, husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kay di amang risot iti problema. Taanak dakmot. Saan nabali tayo sardan kung ti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mang singsingirken ka. Wen, danag yun aya. Uri ta kompleton ti appliances tayo. Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills. Ay na mairemedyo dagita. Basta di kan umutang, nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manan? Ay na, saanan. Narigat kan to manasingirinan. Ilam mga anak to manan. Ni na nalulit mo't. San mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang ka, nida. Uri ata na ikarok mo't ti utang ko nana. Kurang pa'y kumati aldaw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrigat tupay timparami tiyo kanyak. Iso ahusto lang dyan daw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rodan. Tamangan no mabulbulat singnak manen, kamaya-ayo ak manen namang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo. Sumrag ka Saan na? Pumayak la ko magsingir. Ayan ti anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! O may kaman! Adda ni nardo. Anya man di gagara na naya. Magsingir, awang kwarta.
Umay ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito nida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka matalemang. Mala, umunag ka ba raw? Saan na? Pakiayab yulangan ni Nida dito ayang tiri daw. Urayak dito yan. At dala ko makwartak, inak agparitukin, tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas ta ti bagbagamon nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam, tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagri ka ti sumrak iti trabaho. Kasano nga rod makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod dagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo ta. Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Ing ka nga rod makipurdiya, tapno adda pagbayad mo. Nagado mo ti mabalin pakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wala na ata ni, sumanubli na dyan nardo. Manupay atao aya tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma, taingkaro ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo laangan tinabate. Isu ti kadakkelan na nakautangak. Anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto kabayadan No damapurdiya itad ko. Wan tani. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon gapu iti kasisingir. Wang nga rod, di lamabain na sumaningir. Sika tirumbeng nga agbain, saan nga iso? Makauma ti pa nagrup-rupa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa'y din mano ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken adda riting iti makannawan nga akin babati mata na. Ken adda pikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na. Mala, agawaam nga rin ti makipurdiya, tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tatasin daw? Inakman isirag na kita'y kalding ka o tanay kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Ha? Magagat ka aya? Ken amum aya ti ayan nagidi kalding ka. Amok tata. Ken amok tayan ti balay da. Alan, tangdaan ng dakta ni kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kaya't mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, agbiyahe O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko, tata. Naimbag nga oras mo manang darya. Umaya man makipurdiya. Ni, itaman pa'y makipurdiya kanida. Uwan manang tane, kasapulak ti kwarta. Ada nga min utang ko, masapula mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawana, amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat, tani aldawan. Kaurag trabaho ak iti half day, amana. Tani sayang taldaw ko. Ay katala makaamo ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kawana manang. Oray inaldaw nga umaya, kayos laeng. Sige nga rod nida. Agyaman agtanadanon ka dito'y balayaw nita. Ay, notebook man taigpil mo, Nardo. Una, umayak man agsingiran. Di ka lamasyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrok ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat ano sam ininot tulat ta. Di nakansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubli nga ro dito'y balay. Makauma ti pa nagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay. Taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga ro day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat.
Inaldaw ka no kay di nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao, awana na. Kapilitan nga ginaldaw ka makipurdiya. Ta inaldaw mga umayagsingir na di adjust ka, Nardo. Katagi na nakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani, marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan, tautang mo mat. Nagkuna nga min nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. Nadala ko magpautang kanya kitidakkel agatad. Tap na mabayada kong na dyan, Nardo, inaramid kong. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man ti utang, kakaiso na makabaybayad kan. Nayunam manan ti sakit ti ulom. Bayamon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, Barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Ada nga min nakakumikumak na. Aywan, ada ni Nida. Ay na, awan masingir mo kon kwa na. Tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kaya't ko lang kung makasarita. Nay, anya ngay day tailumlamang mo di talikod ang Barok. Ha? Sabong samag. Uwan, nana. Ha? Kasarita ko man ni Nida, nana. Mabit lang nga ro, taaya ba, Barok? Ni, apay dito asabong, Nardo. Para kan ka, Nida. Ha? Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. As kati inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknakken ka. Agayatakon ken ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na kay karik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di ka din singiran iti utang ko kan ka. Una, saanan at talaga? I love you to, Nardo. Ha? Akpesaw? Wala. Nadibilap mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inaldaw pa nagsingir mo. Oh, agyamanak. Agkasarta nga ro din. Ha? Ay, aguray pa'y mo. Enjoyan ta pa'y mo ti panagnobyo kan panagnobya ta. Nardo? Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay. Marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag, di nakanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapula ang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsudyo. Wala, kasla-kastan. Ang barang masursurok to mo lang ayatan no bumaybayag, nanang. Ang damat gaya man nobyo, Nida. Kaamamok. Kaano nga itilong table? Ay na, adayo pa yung mapasamak day tama ng darya. Ay na, diyo pa'y laidaras. Mapmapanan titawan. Kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka. Tamangan numarigatan kanton nga aganak. Wento ka di. Madanon tulat tama ng darya. Ayun, agpadalosak inton bigat. Naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako iti kasta trabaho. Ha? Makabannog mga min. Isa mang kita kalangan iti sabala purdiya manang. Kaya't kun may kasar ni Nida na. Ngam di na paimot kayat. Bagbagak nga rod mat day taken kwa na Barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kaya't kukuman ngagsimpa kami. Tapno makabukal kami imot na niti anak. Wan ko mga road. Ay na no siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon. Takas makitak matkat na singpot ka Barok. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko.
Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, bareng umanugot tumut laeng, kat makikalay sa kan Nardo. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na, nanang. Jack sure, no isa talaga ti pakiasawaak. Narikat agdadarasodos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpet met ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day chay. Nagagat pa eh. Panunutag pa yan ay bagday tananang. Basta gayan ayat kami pailaang nga. Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalakaya ti mailawan. No kasta nga alanganin ka kenkwana. Sinaamon Apay pailang amin nga inaklon mo. No saan kagayam asigurado iti reknam. Kajawutang ko nga ro ti pampanunutag. Anya, Bayak nga gayan ayat kami iti manuabulan wano tawen. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kung kwa. Nabayagan nga agayan ayat tanida. Anyangay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasaya tay may kanardo. Ako bayat nga minti pa naglabas ti aldaw ka. Bumabaaw mo ti panagayat ko kan ka. Saan samot na data tinaikari para iti tunggal may sa nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastanida. Amom no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok dayta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko kan ka. Idi damo laeng. Ngam idagbaybayag na po nasmuten. Narigat mo't ano pilitak ti makiasawa iti jak mo't ayayatan. Anya, Iso asore, ngam nasaysayat no agsinatan nardo. saan? Di na kumamot sinaan, pangaasim. Sorry talaga nardo. Jak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga ayayatan? Iso asumapol kan iti sabali nga sawaam. Anya, ay di ka kumagdardarasudo sa mga deng. Ang mga numakmakla at kalaeng. Saan? Pudno amin nga ibagbagak nardo. Jak mapilit ti bagik nga agayat kan ka. Promise. Anya. Ala, narigat mo't no pilitin ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit, ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman ak nga rod tamaawatan nak nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la kuma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo, no di nakpa umayon ditoy. Ha? Kasano ang makasingirak ngayon, no lapdan nakbat nga umay ditoy. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wain. Ngam imbrik nakmatan. Di singirin ka manan. Anya? Kasano nga rudan, makipurdiya ka manin tapno makabayad ka kenkwana. Just kima day dyan lalaki. Awan magayam taktakderan na sa una. Kat basol mo matlaeng gapu mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Api nga tadi mo timimayan dito'y balay day jay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad kakit day, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak manan nita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano ngay? Ada pagbayad nun? Ay, Kuanardo, sumrak ka mampay ta, ada napatag nga ibagakkan ka. Ha? Una. Ala, agtugaw ka. Kwa, kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat adda na duktalak. Naduktalam nga. Nga, agayatak magayam kang kan. Ha?
Ala, isublitan ti nataktak nga ayan ayat tanardo. Datamanan. Ay, ladingitak nita. Ngam nakamove on akon. Tay di break na, nagsapol kadagos iti kasukat mo. Iso ayaw awan ang tiriknakin ka. Ah, Napunasag. Iso ngay tuloy ko tiyag singir. Tanya nga ikat adamat kasuratan ta ditoy. Nga adda utang mo kanyak. wenang imbagam idin alipata kung ti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta. Wen. Ngam imbreak nakmat nga rudan. Iso amang tidkan. Tapno makisayan to'y lista am dito notebook ko. Alan, bayad nida. Manang! Biyana! Rino anak ko ni tatang iyo. Pinanawan na kon. Anya, napanan na. Si Muro ni si babae na. Anya. Ay, nagloko mo't na dya tatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam. Kasaritam. Ay aywan. Pagsubliya mi di balay. Sa dino ay ti balay ti babae na. Ije kabangi pa nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan. Nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mapitla ang arot tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Apay nga da kayo dito yung rinaw. Agawid kayo. Yawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain dito. Tatang, anya ka din dahi tang araramidin nyo. Laklakayan kayo. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone. Agawid tan non yaman tinagkurangan wano nagbasulak. Pagkawananak. Mawamot ang buka basul ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan baketan. Gaputakas laak takungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalukmag abakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at kararamidin nyo? Saan agaputalakay kan bakit kayon kanina nang akat laklakain nyo latan ti agsina? Dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glilipatan, pilaing. Agyaman akboni. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon niya asawam. Noan niya ti imbagak, tung pala, Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wan nga rod, ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko buni. Ay umay ka man. Pinagkat na mutan Beltrana. Ay na, naglagan kagaya matalaga buni. Sang kaawit ka magayam. Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siyak, nakutaong kan basbasitak ng musika. Naimbag man ta kinayat nak nga uray nakaluklok maga. Naita nga raw, ti kinayat kukin ka. Tana umaakaon iti nakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wan nga raw. Jakman amaw iti dayjay nga ex-kaw. Binaybayan namat ti baginan. Nalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tiyabian niya. Wine. Jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mat tinalukmag ababaw. Anya! This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nay, anyat kukuha nyo na nang.
Imulmulak man dagito'y dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong, kano anya pa di ta amulmula. Wen, tapno da pangibaw ingak iti imatang kuan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidan niya unanang. Ken plano ko matagtarakan iti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wena nakaw, iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, natarak na kita. Wen, nalakalaeng. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaeng. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alang aron nanang, ikan kayo ti paggatang nyo kara kita. Ah, ay, agpayso anak ko. Uy, basta di yo parigatan ti bagiyo Aginanakay mo, sana puro trabaho. Wen, diyak baybay antibagek, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka buni, tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Papanan bay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namnama kalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Adosam ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa ag tinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na mangan kan. Tamadamdamalaang dagasan na kan jay kaanak ka. Hoy, bune. Agring kan. Aldawan. Oy. Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga. Lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak. Nalakak amabanog. Marigatan ak ngagtrabaho. Napyalakan ka at anakutong ka. Naparagsit ka ngaggargaraw. Ala aguray kantanay aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba sa akan tumapan nagkonstruksyon. Ay nasakit ti sikat ko Nabanaw nga nagkonstruksyon. Odi, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala agluto kantani ada kukuak. Anyat kuko maya. Papaadua kiti kwarta. Ay naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingka katagluton. Tamabisina kon. Para kadatamo lang da ito'y numanga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardengak tumot lang numanga bakak. Subutek ngamin tinaipaabak ko. Tasayang. Beltrana, agawidak man pa'y ijibalay dagiti anak kaw. Kailiw ko ngamin dagiti apukaw. Tapay nga rod nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no talo la siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilok komboni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat na kon atalawan. Nay, saan mo No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Di kagar aramid buni. Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Panawan na kon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat kaw. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalaing agpambar. Masadutak mo nam kit di ka pumanaw.
Padasam ti pumanaw tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalem Beltrana. Pamarang lagayam timpakita makinasingpet mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingpetan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingpet alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito'y balay. Agtalinaud ka dito'y. Isarak amin atawakan rin daw, Boni. Kastalat kalakanakan ka, ti panangisinam kanya. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Dadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan nga ilakaw. Ado tiyag damdamag iti lako ababoy kanyak. Ay kat ala, ilakotan no at dagumatang anak ko. Anyat plano yung ay no malako amin ababoy yaw. Gumatangak manon iti tarak Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, da kayo ti makaam mo. Dadakkel pa yung dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung matgayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanan. Wena, adumotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamat na ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak lata malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubuna anak ko. Awana yung tinasakit abakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul maw. Tulungan nak ko ma. Umay nakalaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaon apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko makbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawan nak ka din Nagpakawanak matkan ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sika ti kayat ko makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kunak mo. Manipod inso ka nak. Pinunas ka mo iti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Nasingsingput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanay. Kasano nga ta na ito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagdanata. Agsinatan, kaya't kaon nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman apumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Ay, agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang tiyar aramidam kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, kapoy ti kapupungot mau. Ganabam
Kunak ngamin ngagpakalbuak ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutakan ka, dorbab. Ah, ay, idilada mo singipot ka. Ngam idi agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basit la kamalik kabilan nakadagaws. Ay kat lumaban ka, ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Isa natured ka amang ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon apanangayat kanyak. Naupayaken kan, kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayaten na? Ayatem, pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaay-ayat. Ore awan. Nita, Ay, natatabok ka. agyaman ka. Taputlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakoto. Hello, tatang. Nakalagip kay mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, ti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Diyak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko sinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak edi ninanang mau. Ngam di nakmatpagan anaw. Di nakpampansinan. Wen tado ngaminan ti pakakumikuman na dito tatang. Ado nagtimula kan dingwen na apangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak anak ko. Umaydak iyawin. Pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. Sige, kasaritak ni nanang nonyat makunana tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na, agpariskyaw. Ha? Ada ka kastan? Amangan no marigatan ni Jenny tatang nanang. Amangan no pudno akab-kabilan jay babae na. Kahit lumaban na, limal lalakyan nga, awan baal na. Dakkelmot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na apitan na tibungat aramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskiom, pag naada mo ni Jabalayaw, sana dito'y balay, tadyak kayat nga awatanan. Anya? Naimbagang orasyon na. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di? Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada ngamin okasyon ni Jabalay. Kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam koyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sanay. Di kan sumurot, Beltrana. Saan da ka kasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapota at datoy anak mo. Kunamatlan asino kan ngagsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Ta saan kang asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog kon ti amak nga agawid. Agsublin tumod lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sa duto mo lang, nagrawat pa'y, nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta kan? Nasaya at lata always fine, bune. Sakit saan na fine iti sinong na niya Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbali wakaon.
Nasayaat mo ta, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Wen nga raw. Iso sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sore, itajakon kaya ti adda ka balay na. Ha? Nairuama ko, ngagmay maysa. Saan nakakomportable no adda kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wen, ngam dakdakkel mo lat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jela sa nga pulo ayero tenshare mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibo nga tinaramid mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawang kan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano san nyo ti agna dito balay tatang? Pasensya kayo, no naariwawa iti apo ko yun o nagduma. Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. Iso adin akon kaya at anak kao. Sana maramid ninanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lata ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang kumot iti ukrakan sa ba? Kita amadagi jada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok ngamin iti palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tandirep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyo. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigo da balay mikan ni Piling, tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray ka sa no ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maaluko itirik na amakisinubyan kanyak. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnamaklata amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan, pagayim mo, Bonnie.